ole tun truma hian Mizoram State Finances ti chungchang kan ziranga e Mizoram State chu nilo India ram sarkar te pok alphung trainang de vek ka hainang vek ani meya state dang tenen po kan kalphung sor khovel dang tenen po niang chu khovel ram dang tenen po kan kalphung hi adang lam chuang lova chuang chuan engtin nge kan ram abing kan state Mizoram sarkar hi engtin nge finance poisa hi a chet vel dan tikha en kan tum do nani masabera chuan Mizoram State Finances kan ti chuan government accounts chungchang hi soi phot taila government accounts nga hian hetiang hian government accounts kan neya pakhatna chuan Consolidated Fund of India kan tia Consolidated Fund of the State kan tia India ram neni kan soi polle do na Consolidated Fund ti maila of the state and Consolidated Fund kan ti topanga ti chuan Consolidated Fund nuaya chuan a vele tani Consolidated Fund nuai hianin hetiang hian in rem vele ta revenue account le capital account a hrangin a le a ti chuan hemin nuai a po hian chu government accounts pakhatna chun Consolidated Fund kan tia chumi nuai chun account pani kan nei le ta revenue account le capital account kan nei le ta chun revenue nuai a po hianin hetiang hian le ta chini in receipt adon na lampang poisa kan lo don na lampang receipts chun disbursement emo expenditure side ka le ni ti khan ain chero do dan kha kan rethiam chu capital account na po ai lang che receipts capital receipts kan ti kha le a ti chuan man na lampang expenditure mo disbursement lampang kha hilama hian a tani hi Consolidated Fund of the State kan ti kha anita account masaber kan soi fia tur chu ni thani Consolidated Fund noi chon revenue account oma capital account boka revenue account noi chon receipt and expenditure oma capital lama po receipt and expenditure money chu tiang che chuan adang kan nei le chu Consolidated Fund ni lo pakhat kan nei le chu contingency kan ti contingency fund oma contingency fund hi chu heta po hian receipt and expenditure kha a le thau nga ya contingency fund kan ti chuan unforeseen matters thil lo thleng tur kan riat lok lo ta na budget a kan lo da lok thin poisa account na kan lo da lok thin hetar Consolidated Fund hi chu man na tur chiang sa bal alak lo na tur po chiang sa vek angkim kan zia na khanta khamiang che man tur da ma se contingency a thunga ro hi chuan man na tur kan riat lok lo thil lo thleng enge lo thleng tur kan riat lo kan vasroi lok thei lo ang chi lo thleng atanga kan man tur ang chi kha ani ta he account ni chu adang kan nei le chu public account ani ta public account na po hian chini thau in account chunga khan le thau receipts and expenditure khan account kha le thau ni hi government accounts kan ti thina public account na chuanin nakina kan soi fianga zau zokin heng kan soi fia le vek do na hei ki government accounts a Mizoram sarkar poisa kan chalai dan timengo al samjong kan man chua dan te kanin real bol dan ani chu sarkar shrim chu poisa kha kan bul thut ani berang chu poisa te loina chet thelo ha chu hei hi ani phot me na chuan government account na chuan Consolidated Fund kan ria chuan contingency fund kan ria public account kan retani ta khan Consolidated Fund a chuan apoi molai berni in ka ria hi revenue account le capital account hi budget apo kan khel ber thin le hetia budget chungchang kan soipo hemi kan soi ber lai chu ani tani ti chuan kha khalo ni phot se Consolidated Fund ni kan lo soi ton tani tuna chun masabera tan Consolidated Fund Consolidated Fund
kan soi tong khang consolidated fund a chuan revenue account kha aum kan ti a chuan capital account aum kan ti to kha revenue account auma chu ding chi chuan capital aum kan ti to a revenue accounts le capital accounts ka kan soi to a ti chuan revenue a po hian receipt revenue account ro po hian chingni kha omle dona kan soi masa don ni revenue account hi number 1 a chuan receipts account kha phota poisa lo lu na lampang mo receipt chuan expenditure side omle dona expenditure or disbursement kan tiang chi kamo aman chuan na lampang kha hetlama hian om don ni mo ti chuan receipts lama chuan revenue account na poisa lo lut receipts sa chu eng tenge ti kha lo en tai la pakhat na chuan receipts no ron lut chu state owned tax revenue mo state owned tax revenue kan tia chu Mizoram sarkarin tax chia manga poisa asiam chua mo amu chua a generate poisa a tho chua tax mi puite chia nge kanin tuk atanga asiam chua state owned tax revenue ani chu central sarkarina min pek lampang ni lovin state owned tax ani chu state ina chia mi puya chia nge kanwa in tuk na atanga poisa kan generate ka along ni tani ta chun eng tenge kan ti chun GST hi alian ber ani kan ti lo thailo tiang chuan corporation te tlem oma chuan enge kan pek le thing kan ti stamps and duties kan ti stamps and registration mo atang te state excise a tlem boka tam over chuang lowa state excise mo vehicle tax kan ti ang chi te vehicles le dang dam tak te po awmang chu state tax own revenue achon own tax revenue achon heng zong hi sang ni le somni pathum ni lia kha chuan avaya kan mu state own tax revenue hemi chunga kan mu chu lekin lo soi tai la 684,306.09 lakh kan mu ani mo sang ni le somni pathum ni li khan jot tun kum sang ni somni panga kalmek ni ruka hian kan target achu budget kan target achu nge 859,049.00 lakh ani ta khor zong kan soi du ni chon khor sang riat le zanga somkwa 0.49 khani mai don a khor le leka kha chu boi ngai chung lo le hi tuna kan target me 2025-26 a chona la lut kha ala riat thelo wa actual khala riat thelo kum kal mek ala ni wang khan actual kan riat thei chu 23-24 hi ani ri ani ti chuan aron lu na receipt chi kan la soi zelang number 1 chu state owned tax revenue ania number 2 chuan state owned non tax revenue ti om le ni heta tanga ron lut non tax kan ti ra reng chuan tax revenue kan ti chuan chia tax revenue ani chuan chia atanga lut ani ta ni chia diu atanga lut ani non tax ani chuan chia atang ni lo tina ni mai non tax revenue chuan chia atang ni lo chu enge kan ti chuan diu ni lo not diu non tax ani chuan enge tekhin nan tui bill te water tui manga imana wangi ni pe chia ani lo electric imana wangi ni pe electric bill lang chi te no iman thili man at awanga kan man user charge kan ti chon traffic in an man che fines te penalty kan tiang chi zong te chon royalty kan tiang chi te royalty kan ti chon forest te mining ten kan khona royalty yang chi kha khang ti rong te kha non tax cholo ni ta ni ole ta chunin state owned non tax revenue chon all sam zong eng tenge kan ti chon china ka soi to khaw fees and fines kan ti ang chi atang te tin
water kan ti water bill te electric te mo royalty te chu tin enge omle theyang police atang te po vek chu mo chang kan tin interest receipt kan tiang chi te interest payment mo interest receipts kan ti chuan sarkar in a loan a raise ve loans and advances kan tia sarkar na thoka te pon yang chu I house building advance loans kan ti te tu ma chan petrina motor leina turang chi te loan sarkar hianin loan hi raise ve thina khang tiang atang ron lut poisa te kha tax ni lo atang poisa ron lut ani tani kaka state on non tax revenue ni sang ni som ni le pathung ni li khan ing zan nge mizoram sarkar lut kan ti chuan 6843 sorry 10849.3.18 lakh khanita chuan tuna kan target me ka hi tun kumkal me ka kan target chu 11380700 ani hi tun kumkal me ka kan target le actual kan riat thei chu hon tani ti chuan chu sarkar receipt lo lut chu state on tax revenue nia state on non tax revenue nia pathum na tanga chuan nge sarkar account na lo lut thin kan ti chuan grant in 8 ani mo central atanga grant in 8 local grant in 8 noi chuan nge omang CSS kan ti central sponsor scheme kan ti ang chi te sign ni ka tan te police modernization atan te mo adang te polo om theyang chu khatianga grant in 8 atanga rongkal ang chi kha ania chuan tuna kan target me ka hi 2025 to 26 kan target hi alex zong in 522.65 din ka ria hi swalo turangai hi kan target me ani ti chuan sarkar ka na lo lut le thina chu finance commission grant aron lut le thina poisa kan ka na chuan ta chuan enge finance atanga poisa ron lut thin finance commission atanga poisa grant kan mu chu enge kan ti chuan post devolution deficit grant kan ti ang chi post devolution revenue deficit ti to la ga zia kim lawa revenue deficit grant mo chumyam je chu kan revenue deficit na kan poisa la lu kan nin dei ilo na phushu turin poisa 15 finance commission ina a recommend atanga kan don hi chu niam zel mo niam tel zel ani tin rural local body fund kan ti ang chi te hei VC local council VC tan ang chi te tin urban local body fund kan ti AMC LMC kan ti ang chi atana poisa local te tin state disaster response fund kan ti te state disaster management fund te arong kal thina ni thei hi finance commission atang poisa local ania tuna hian kan 2025 to 26 kalme ka hen lek zong in 75700 value base sei ai hemi pumpu yatang yan mo kan paisa yani lek ti chuan grant dang local le thaya omta other grants ti top maila other grants chuan article India Rama article mo constitution 275 clause 1 nuaya poisa ang chi te heta hianin district council te po antel thayang chu district council poisa turang chi te po tin chuan special assistance kan tiang chi te hei poisa local na tlang pui anita adang chu kan zia vek lo nga tlang pui other grants ti khana thaw me chuan tuna kan target hi 2025 to 26 a hian 6682.37 lakh value kan target ni kha chu target ania kan thing do nem re lo base ni estimated chaw ala ni mo chu ania ti chuan 2025 to 26 a hian hemi revenue receipts kan ti ta
revenue account na receipts part big mo revenue apung pui 1 2 1 2 3 4 5 hemi pum pui ranga poisa lo lut kan base sai za ta hi 1 2 9 4 7 6 1 like value kan base sai ani hei hi kan thleng thai ngam hriat ni lo GST te kha lo an lo ti niam sia kan phalo mai thai mo tiang chu ani kan tax te kha lo niama tiang khan kan tumbang khan thleng ngam kan threlo chu target chaw ala ni estimate chaw ala ni ti kha kan thre thiamong chu ti chuan headline a receipts part kha kan soita ni poisa lo lu na hlir kha revenue accounts chunga khan revenue expenditure hi he tina kalta revenue expenditure mo disbursement hi soi le ngai ta ni khoya te ngai kan man thin ti kha he tan soi ta mai la kan riat thiam thainan revenue receipt chu kan soi to expenditure emo disbursement khalo soi ta ila khoi anga kan man thin tang pui ti kha number 1 atlang pui a chon 1 2 3 pelo mai na tlang pui chon interest payment kan ti chuan loan kan varul na sarkar na loan kan puk khami kan varul le nang ate kala sarkar na thok salaries kan ti ate mo pension sa te pension salary chuan administration te a chi sang department sang ina poisa kum thua na kan mamo kan man na ber hi hemi revenue expenditure hi ani ti chuan revenue expenditure hi chu assets vasiam velo creating no assets enge nakin zel kan chhor tang kai tur em ni si lo ma se sarkar in rel bol na le development na ta na poimo ni thosi hetlai kan interest payment te po loan kan rule te po he ta capital expenditure kan manga tang kai lu tuk tho revenue expenditure ani kan assets asiam lo kan ti rual kan sarkar aram ma son na tur jong khan poimo ni vek thosi ni ti kha kan hredonia ti chuan hei hi ania chuan aza ta khazu ziak zel lo mela tam don do kan soi sei lutuk lo nan kha revenue account big chu kan lo soi zo ta ni revenue account na chuan kha receipt kan soya mo chuan expenditure kan soi zo ta ni tu na jom capital account khalo soi le tai la capital account sa khan kan lu tanga heta po hen receipt kha soi le phut tanga ya man na om tur chon poisa ron lu na kha ngai tu le phut tanga ni a receipt cha chuan eng tinge kan ti chuan capital receipt chani rim chuan in liability nei rul le ngai chi ba kan piang chi kha ani du tlang puya chunga te chuan loans no loan khoi tang kan la kan ti chu LIC tang te nabat tang te mason na tur dang khan la thina ni chuan saski te pon yang chu saski sum kan tiang chi te chuan khang zong emo chuan loans and advances kan recover ang chi te recoveries kan tiang chi te khang zong khai heta hian alo lut ta ni chuan hi receipt part b kan ita capital account re nga chuan capital receipt cha chuan capital receipt cha reng chuan liability ba nei in min siam nge ya chuan loss po siam theini te khin nan tuna kan capital nei sa kan PSU kan ti public sector undertakings kan tia nge niang mamco te mizo fet te heng hi lo shal emo lo disinvest emo privatize style emo private a chuata ila kan lo privatize ani chon heti lai sarkar ina assets ani kha kan loss ani chu poisa chu ron lut nge yang kan privatize chon india ram sarkar bon air india shalta 100% to pina shalta privatize ta kha poisa chu alut nge ma se
a capital a assets nei kha a loss ta thung da ni air india tang khan khatiang che khan te khenan sarkar in len ram lo nei tai la kan capital ani sarkar ram ma se shal tai la poisa chu aron lu don reng capital account na ma se loss kan nei ve thung don ni kan loss to chu kan capital hi loss thung ni chuwang chuan capital receipts always creates liability or loss ti hi au mi ngai tur kan hriat thiam tur an nani ti chuan a expenditure ve thunga lo an tai la a expenditure a reng chuan capital expenditure a chuan assets a siam thin nakina kan ma mo zel to field te hall te kong te mo assets public assets tling ro tling nakina po poisa generate le thai income generate le thai ang chi kha I aman na ni ve ta thung ta ni poisa kan loan in la thin mai la disinvest in privatize thin mai la poisa kan generate na kha a receipt sai ta chun liability le loss chu siam ngai ma se aman ve na thung hir chu a tha ve thung ta ni future a enge income generate na ta alania assets rau tling ani thin ta ni ma se kha kan na tho kha a that lo chuan income generate lo khan liability hlanga khan kan assets pokhat chang ve le thei ta ni mi in kong alo siama alo chiat viu chuan poisa kha he ta kan revenue expenditure kha asang ting ani me khani assets kan create a po hian chu kan poisa mu na kha liability nei ban nei chi ni box ya kan man nei chuan mi in contract ka thokani mo kan poisa man na re reng khan chu mi ngei tu aran nakina liability siam le turemo loss siam le turemo sarkar revenue ti hek lo tur so dei rai tak routling assets kha kan ngei tu angai thin bokani chu ngun thluk takin an ngei tu thina kan mi thiam ten kha akal phung ani ta chuan a expenditure chuan enga pu khan mang thai ta education tan te school in sakna tan te pon manga chuan medical lama damdo in sakna tan te emo laboratory ti changtun na tan te sports ha te chi sang capital expenditure kha chukal ta kan soi tong khan assets routling siam income siam le thai ram routling skill development ta tan te engkim khami atan te khanin alani le thei ta ni nakina routling siam tu mas kan man sual lower ojonin liability revenue expenditure ti sang ting tu kha ani thei ani kha capital account alo ni ta ni ti chuan kan soi to consolidated fund of the state kha chu india ti ka tum sia zela india he kan ti thang dawa consolidated fund bi khi chu kan soi zo ta ni revenue le a capital account chu kan lo soi zo ta tuan chuan contingency le public account no mai chu soi thui ngai lo minute rei lo te kan zo nga lang ni china ka soi tong khan contingency fund chu receipt alo om le nge do na chuan expenditure om do na hei chu ma se tun budget a chuan chu mi za da tika in mulawang statement akan unforeseen matters ata na da thini india ra ma te po president in a dispose turin president custody om thina ni mizoram chang governor custody ni kan governor ti chuan governor aya khan on behalf a khan finance secretary in manage thina ni mo finance secretary disposal tiang khan chu tiang che jun central a poni thawa kha kalphung ani ta ni ma se thu nei tu chu governor emo central chun president ani kha chu soi thui lo mai la chuan public accounts om le ta ni public accounts apo ni chinang thau kan receipt ani le photanga receipt expenditure om lenga or disbursement kan ti chi kha heta chuan nge receipt cha chuan gpf general provident fund kan tiang chi te mo insurance thlatina sarkar na thok insurance kan kat sak kan deduct sak ang chi te pension fund kan da ang chi te mo pension fund civil deposit kan ti te pon in chu civil deposit ke deposit te po kan rianga te khang zong kha remittance kan ti te nga kha lo ni ta ni chuan hei hi chu sarkar
ta po ni chi lo sarkar na alo kol sak ani tu te alo kol sakri GPF te po na kina pek le tur ang chi kha lo ni ta expenditure ve thunga chuan heng ho pek chua le dan kha ni le maya har chuang lo ni kha chu kan re thiam GPF te po thattin in sarkar na thok all pension mang ho ko kan kat saka insurance po new pension ni mo all pension kan gat renga tiangan pension fund te da ani tiang khan ani sarkar ina alo custodial local sakri na ki na pek le tur liability om le thawni chu future pek le tur ang chi kha public accounts kalphung ani kha ani ta chon heng zong poisa hi engtin ngan manage trin kan ti chon department tina khanin detail takin kanin semta kum khata kan lak lu tur kan receipt tur min lo targeta min lo tuka sarkarin ti chuan kan lo mang ta thina finance department nuaya nge uluk takin budgetary wing khan omta branch ka budget lo vil tu te economic affairs te ti khan finance atang khan min lo oversee kan ti do mi khatiang khan department zong te kan mandan te kha anita ni ten department zong a khanin tlang puin finance mi le sa kha anan omta kha ti khan poisa khan lo manage thin ta ni tiang chu kalphung lo ni ta kha kan state poisa chet vel dan le india ram te po ni vet thowa state dang te po ani mo kha ni ro